Uba disparsing rani ubalong uwe nigiriu teriman sngobha ban penpau perthai ye gijirsi ag sanchar khadar. Ubuj penpau ig jing teko terikam jong sarkar ig babun kiliang hadin bulayo jing tip lengba ka an right to information. Hagne ka kenti ulathat madan lor ke jing bam penpau sarkar MDA ya kapisa kaba sau phulai klur tengka. Kepala Bahak Reg Sarkar Pedang nak bentah menekun yok nyang jingpang COVID-19 haki arsnem menshua bonan shop ke kelam nau nyuk nyang jingpang. Harga jing keren bagi nong patai kubor harga lai pau terek ubenai kela lengkot mentaka senam arhajar arpulai. Uba desparsing hadian mula lumtup igi jing shisha lengba ke RTI nak tenat kakot kakya jong Sarkar Jela bat nak Sarkar Pedang. Uli itu bakat kum kejubab jong Menteri Sarkar Jela uba kemi ek tenat kakot kakya u James PK Sangma haki yang dorbar tawan ke Jela kebelalong hakakat kendai terik unailar ke senam arhajar arpuar. Uli itu bagi jenglut naga bentah banekun ya ke kelam COVID-19 kapisa kelakot syaka praspa kat nriu kelur arpu arlak san pu arhajar lai spa kat artengka. Ba naga ni jenglut baro tang nyu pun riu kelur layo nak Sarkar Pedang. Kat bakat kum kejing itu uba disparsing rani ulong ba kejing tiap ke baulayo lang ba ke RTI na ketenat kakoi kakya ke Sarkar Pedang lada kain lang ya ke phase 1 bat phase 2. Kapisa kepala Bahak ke Sarkar Meghalaya kapoi sispa kat kendai kelur baro. Kat bau James PK Sangma ulu juba bagi yang dorbar tawan balayot nak Sarkar Pedang ulong balayot tang hinyu pun riu kelur tengka. Kajing keli hang ne mentag bami kalong ba syano ka sau pulai kelur tengka pat kaja. Habis berkait ka jinglut jingsep ka bangapan na po ka state government hang ne ki ma information na kani ka jinglut jingsep na ba ada central government redon bo bangala fai information na po Delhi ti na Delhi hadian bangala fai information na Delhi ki jinglut ka bala pha cha Sarkar Meghalaya ngalayo ag information na ka arpo tarik January arhaja arpulai na ka Ministry of Health and Family Welfare Finance Division. Tikar komunikasi RTI bangayo Delhi ang nilai tu syai sanga ba nak benta ka Jela Meghalaya ka phisuan lai ka bakhat san klur nriuwei la ba ka phis tu pada ka poi chispa sau klur poin khat arla tikar kom kani ka reply hapo assembly ka pau ba nakalang kani ka government ka pau ba kadon ka jing jeler ka mut kalong ba asu thok ba kiyo pisa tang nyu phunriu klur napo Delhi tiak information ka bangayo nga kapoi kapisa ka bayo an Delhi kapoi hadu chispa khat khandai klur na Delhi ndreka government Meghalaya ko assembly ka ongtang nyu phunriu klur tika pau kata ka pau ba ka de jing thok ka jing jler jogni ka Sarkar Meghalaya ha ka ba Kenya ka jing thok kalong ba da pimainus na gispa kat khandai new klur ta kamut kala bam e south kulai klur tang na kapisa jong central government tang na kapisa jong central government ha ba khen ba ya ka jing pulu da postin Meghalaya praspa khandru klur de da pi minor na sispa kat khandai klur kamut na kapisa la jong jongi pelu da do reus pa khandai pnyu klur Jus pak kendai penyuklur na bentai ini ikut ini South Hajar ke Bajero. Tikata ada ke ba sa lango bat kalong ke jinja borom ya ka Sarkar jungi namar ba. Jing thok panungkong kalong ba ki ong tang nyu phunru klur ndei na Delhi la yo adu chispa kat kendai klur. Bat ke ba pada kalong ba habedi begani information ke bapa na mtakasan proja ni kim ai information dengan. Ini isan pujar ke ba Aisyaki beliau ke bayap na deka jimpang klam dia bedi ba kanika jimpelut kalong ke bomla medur hadu ba Sarkar Meghalaya pelut hadu chis praspa khandru klur pin mudur ba ka Manipur unongpang don hadu silak sau pujar ngut kinongpang tiga jimpelut kalong tang nyu fraklur apa Manipur. Kita ada kejingnya per pring Manipur bangi nong ya apa ajalangi don tang khandru spa angut apa ni Manipur don adu aspa cis arhaja cispa sa kundai kataro Manipur pelut tang nyu praklur ri hajala jungi pelut adu praspa khandru klur ti kata kai nak ni ka RTI ke bangayo anga panisya ba kejingnya bam jong Sarkar Meghalaya ada di ini covid kalong basyak hadu kata
Nama nakaliang kesna government nakala inform cenga baka jinglut kalong kata bana kesti government nakala inform tiga long jingnya pair hadu kata ta tiga ni kadi ka RTI ka bangayo napo state government ban napo Delhi te hapo ka reply hapo assembly ki ong ba napo Delhi ki yo tangyo punjuklur dia ka RTI ka bangayo ngan Delhi arpoting metabana yo hadu chispa khat khandai klur